C'est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Astendi à la société nshasha igiye kuvuka muri nuni. Société nshasha igiye kuvuka muri nuni. Wewe uzoronga amakazi in the name of Jesus. Somera umurongo wa kabiri. Okay. Ngo ni gituma abanyamahanga babaza Imana yabo iri hehe? Niki ituma abanyamahanga babaza? Eti ni kipi kinasababisha mataifa yanajiuliza Imana yabo iri hehe? eti Mungu wao yuko wapi? Keti kidogo Ngo niki gituma eti ni kipi kinasababisha ababanyi b'abapagani bambaza? Majirani wapagani wananiuliza kuva mwasenga eti toka mliombeaga mbona mtajibiwa? Imana yanyu iri hehe? Mungu wenu yuko wapi? Barakoze kuba bakubajije. Asante kuwa walikuuliza kuko vuba bagiye kuibona. Kwa siku za mbele wanaenda muona. Ngo abanyamahanga babaza eti mataifa yanauliza uyu mama arasenga eti umama anaomba anashinda kwenye maombi lakini tunasikia kila nyakati mume wake akipiga. Nendo kambie mataifa yuko ahora gukubita yakuwa aliyekuwa anakupiga azora tahani kikwembe shake juu anakuja na kikwembe kila siku. Ngo abanyamahanga babaza eti mataifa yanauliza Imana yabiri sasa Mungu wenu yu wapi? Akagakonga kirigwa gasenga akakabinti kanashinda kana n'udutambara ku mutwe atubitambara kichwani. Vuga ngo vyatanguye sema bimeanza divine harejo divine ilikuwa jana imvura za mariage zamaze kuwa za ndoa zimeshamaliza shuka. Imana yabiri Mungu wao yuko wapi? Kubo basenga toka siku waliomba barasabideni ku maboti wanaomba deni dukani kugira ukora kuri jaboti ambia anayetumika dukani niyashima kudemisiona akitaka kudemisione witeguye kumuha kazi mu boti nziza unajiandaa kumpatia kazi kumduka. Imani ikomba ikora ikintu Mungu anataka kugira ngo izina ryayo liinuliwe. La brigida zayo. Oh haleluya. Barabaza iyi Sabaoti adrese yetu ngo abanyamahanga babaza mataifa wanauliza ibyo birashoboka ayo yanawezekana. babwire ngo Imana iravuze waambie Mungu anasema ivyananiye abana baba shinda watoto nivyo biyorohera cyane. I prophesy over your life. Ikiganza cyawe cy'uburyo mkono wako wa kulia igiti gitangaza mu nzira yawe. Ariyo situation yabonetse yuko iri tire Imana irayireka iyo situation iriyemera mu ikarti ngo ndagakomeye ariko Imana ikomeye kuruta ivyakomeye. Lakini Mungu mwenye nguvu zaidi ya vya nguvu iraza irahindura kijya kintu nyene kijya kintu nyene wibaza ko kidashoboka unajiwaza kiwezekana Imana igiye kugikora this week. Mungu anaenda kubifanya kwa hii wiki. Vya bintu badoktere bananiwe My Father gonna do it for you in the name of Jesus. kubikora kubwawe